Pātai na wa whionga le whangtalai mo lo wa mnoa. E ni manatu na tau to ia le pua mo na la e pe o le upo e whai le motu salaia. Ma mapuange I lango e kapkoa di seu. I onga maunga kuku mo ngā kua sivio. O wale pai o le mauka ki a whaungei. Ai, o ke muai whae ke whi maria ma seu malulu per whanga. Mou whakulou, mou whakalofa aku I laua whionga le whangtalai. Whakalofa foi laua whionga le rei parimia. Laua whionga le soi parimia. Ministerial kabineta, Ministerial lango-lango, papele sui o le whangtalai. Patalofa foi nai tu el malu. O ia na le no foi on fota vita de sunga le taitai. Ia fatalofa pea. Sui taitai ma le malu nai tu. E whionga le sawhapito ma le malu sui umo le Parliamentary. Patalofa I ululo whamtanga venga. Tu mo hotel malo. Ai mese le sunga le whailautusi. Malo so atau man mamalo mtanga venga. Lem faino fangalo ina le fatalofa. Paia maolunga le au fainga venga le tua. So se fata faitaulanga I samonei papea maatu no mau. Fatalofa le fionga le au malo le malo, malo masiofo. Fionga le suita ofia mo utou whare tua. Na wa fionga le Faamasinoga. Presidente Faamasinoga rima tamaitai o Faamasino ma le sunga le restala. O te whatalofa foi le paia mawalunga. Maunga te tele me o I maunga iti, tapu ainga Samoa. Awa ainga o nofo, ainga o tupu, ma ainga o papa, ma ainga o e. Ma ainga o te whaiwha. Paia ainga mtama o tama malato wa ainga. Usonga tu mua mpule I tu au ma la tawa ainga le tai ma le wao fonti. Den fai foi in whangaloina le motu sai. Awale a fio le kovana sili ma le sui kovana ma le malo kabineta. Le fio le presidente o le senate la fio le kua aolo ma le masiofo. Le fio le whangawhikalai ma le malo sui moto ma le malo whaipule. Fio le Faamasinoga, ma le malo Faamasinoga. Taupu tau Samoa whapele whale lima o kovana. Paia o asua ma mai whanua fō mai tūlangi I tu au. Ma la taua, sa ole ma le launiu na sailua. La au ma nā motasi. Anei whatui, to o le whale ula ma malu manua tele. Elem fai no whangalo ina whatalofa se o I tu malo. Ana alofi numeritasi. Awale a fio I tapunu o le tama le eitu man maungafa. Me li itai ai ni no. Paia awa ingo sa tuala ingo mawenga mala ingo taulangi. Maalo tu ya ana tama le langi. Tausi ba tele mamalo le fartolu ma foi fale. Salai ma apulu ma saubao. Tongi ai lua man soi. Hanta alofa atu lo tau tapu inga. Nim fain whangaloina le whatalofa. I lau e kale sia me tisi. Awale a fio le fionga presidente o konfernisi lau a fionga faulalo. Whatalofa foi le presidente sila lausu. Sunga le whailau tusi ma le tau tupe. Pai e taitai o le kale sia le no whaasea mo lo tau whatua. Pai a mawalunga pensiona malolo man malo. Pai e lau whainga wenga te tofia le tua mo tau whatua. Papel pai a mawalunga komituma. Whatalofa atu. O wao le masina fou, la usui a elfon. Le so ma le whamoe moe. La wa whionga le whangtalai. Malo tau tai lasu. Le awa whasolo
lai no fa ya o tu mo pele lo fa mala le yo le tua le wa o na sisi la tu mo ta ya mo moli la funga awalo tatu vata pie mo tatu mtai silo langi ilana fa so ile to so fu mo so mato wolo mfa ya yo no tatu mo le va engo le fia me le fa ta ta na wa fia on fongu talai e fia ngai se tala inisio so malu sa ta u le mtanga venga Faamasinoga sa no aire e sui o va fonti fa pe fa le ata numero tas e sa no ai ma fa fitai mai o vinga ka paka dea fa fitai mai tele tau sanga walu ile nga tia malalai na lau tau si de sila ka paka dea ama mafa ti munga ule mfai una la sia le fa le Faamasino aole nganga fa fitai le ai i sui malu alva fonti mo fale akas o moli mai le fa fitai na wo to sila ya le manaya la mo le mole le fa tu langa le me tu wa ta vale o fu lenga i o fenga malo le na wo fiona fo talai ye moli le nganga le fa fitai le fiona le di palmia le fiona le tai fono le o le tuto tasi sa mo o ina la ina mafu on fai e ka paka le official Faamasinoga o le vai mamao le ali palimia ina ia matango fie e timer fa mo le tuto tas i loto ai ti fa nei ne la wa mai e ta pena mere fa ta tele la o fio le telefono o le tuto tas le wa mai a le ka pata ala umutanga ma fa ta tele la tai le fa lo Bolo si le fia el Parliamentary o le fale Faamasino le wa matolo ngalbenga le wa uma fa solo na ato le apa tele taimi o tamu fai ama mafutimo ele lo e Faamasino fo no swafa po fela o ye fai ga ngalbenga e o ai itu le cantina le am tangalbenga bo fai ye Faamasinoga Aisha, wa atu lunga Faamasinoga mo lunga. Ai tudi mai lalu Faamasinoga mo la. Mele. Le wa pa o samala. Wa pa o samala peno sa no ni so sui. Talwai. Ore apa o au I wa pa o samala. Ele fengo fie la le ta penanga le ngalbenga le. Le foi wa ta pena na tou le vanga tu pen tanga le benga. La tau te va ai le leini ngan venga le pe mai u man ta pena ia na wo fionga le pa le bia ya la ba no le tar sanga to ai fo ila wo fiong wa ma na ia pito ruma a o tu o Faamasino ma le pito yut pa mo le la wo fiong o tau o fai u tau sanga nei e mai e ngan venga le e ia man na to tau sanga le Ministerial Faamasinoga ma na ia pe fa ma fa tas ko fa le leir ka paka I tu ma auta ia ona musai le tatonga benga le o le tarsanga ile o fenga le Ministerial pe meli tala ale le po le le so vai le malo samoa malu I puleona so la fai po sa malo so vai na u fai lo ko moka sa le longa ele fai ngo fie kam fai ngo ngi me kam fai ngo se fale Faamasino se vai fai ngo fie ya puleonga I sala fai o nga fai Faamasinoga se vai na bu ka penga wa amaka ngal wenga se fulu wanga milionga le kau ngal wenga le longa wenga lu afe malval fa umma ngal wenga le se vai Dongo vinga yo o lelei wa ko wa kapenga fat Faamasino kapenga le moka e afia ko I Faamasino ma malo lo ai ya wa ngal venga fa Faamasino sa ar ka sanga foi ka komputanga le venga fai ma se poko mi ska sa wa kele kai me malanga ko mi ska ya la ku moi la lo faleo melia ka ngal venga kapenga ska ko po
Se poko le mingi skai sawa, ka konga venga sawa. Ma ke aku ai mal fatua. Na fele ba fonti. Mal malu ya la. Ya malia fenoha la ufiongo le minsta. O tulai mai se malo. Sa unonga le fiongo le Ministerial le sitar sanga va popo le uto o mai. O lau talo atu. O te pisa tele la fa longo mai lo au ma. Malala le pule te uto pisa foi tato talo lo yer tala ngol palme. Ai fai mali se mai ale e lo te mole si Singapore e fa ka mo lo ko lo mok. Ya malo faftai ya fa wau sa unanga la ufiongo le minsta. Ano faftai o fongo telai. Dei la ufiongo le palmia. E o lau de to pisa la sebe. O la fa longo mai lo au ma. Na o fionga al fongo telai. Na fere saunoanga va fonti. Ma le suia fai pule o fale alupo. Le vai tamaina o whanau o Samoa. I le se mta upu fau mta upu lea. O le mta upu o leba. Sa fai le vai tamaina o tamaiti Samoa. I o tatu wa inga i New Zealand. I o tatu wa inga Samoa New Zealand. Taso o longa le lei mea uma. E se mea o whale tonu. Peita iane o le tau sangan tendei. Sa tau fia i New Zealand citizen ino tamaiti lo vai tamaina atu. Ona i eile mafuanga. O tatu wa inga New Zealand vai tamatu alo mwhanau si o tatu atunu. Wa lele leile tau singa. Wa fai ei wina makanga tulour whafonga. Whapulonga fai alo mwhanau o tatu atunu. Lela lea na poloka i New Zealand. To e fai feu tona inga. Tau sanga lente nei na malanga tuari tatu mtanga venga Faamasinoga. Loia sili. E wa pelo fiso tinam tamaitai. Feu tona i malmalo New Zealand. Masina fou. Lela atu e malanga mai ele malo New Zealand. To e ilo le lei tu la fono mo to e fai le lei. Fainga fa vai. Ya wale vai tra mai no alo mo fa na o si o tatu atu. Ma to e sai ni ali fa ngainga. E fa wa wai. Le vai tra mai no tamaiti. Ili masin fo. Na wa fionga le fonga fitalai. E inicio sui salanga. Inicio sui. Le sui me malo sanga ngatot. A tal sanga inai. O se tofia le awa. Le awa la baia. Ese mai le tofia le ale tele. Wa fama wina le finingalo le sui mamal. O nem taupu. E pe ona na nga de su malu e afi ai tua o yo tu malo palota ai mo silfio le nei Parliamentary wa mai ona to fia de kabineta o komito tua o i lalo tu la fono i tu malo palota ile luas lua afe sumalei e ngafa male ilo ina o tua o yo tu malo palota o lo o ye nei pe to i foi le vai inga fale anu sama sani mai ai. Lea lawa maton fata auto ngalwenga al komite tua oi. O mai e foi lo longa al komite. Ona tuina mai lea ile le poti fata se aima teuteunga ile tula fono. Oi tu malo palota al Parliamentary e te tonu le valu masina. Lawa fionga al fonga vitalai. Ala nga foi ele suyo fa sale le anga numero tolu. Na ia sau noa mai ai, malangolango ina le fingalo na au mai le poti o komite fa Parliamentary, o le whainga palota. E tuina mai ai le Parliamentary le paia inga mna vai atu. Fa pea ia ma otino na fōa pule ono, sara whai. Nono winga, atu mai la ia fa sale le anga tolu. O le ama oti le no fōa sa fotu la whai.
Ma o ti foi no fo sa pali. Na wo fionga le fonga talai. Ma le sumi malu. Wa fa ma wina lo fin ngalo. Ona fa ilo atu lea. O lea wo to fier cabinet committee tua oil tu la fono. E ngafa ma le toe ilo ile ina tua oi whainga palota. Ile lima sumartasio o lo iai nei. Na ua whionga le whonga whitalai. Ole o kamisio whainga palota. Na sauno iai se tasio o isu fono vai monga whaa. E winga i le vave o na tuina mai o le ipoti o le komisi sue al Parliamentary. Ina ia lava se taimi e ilo ai ma sufi ai finngalo al Parliamentary. Whaavitai tele mo le whautuana. Ma ua whaamawina le finngalo o le sui mamalu. La ua whionga le whangutalai, whaapea le mamalu le fono. Ua mai ana tofia le kabinete o le komisi sue o le whainga palota. Lua o lua lima. O le ngalwenga autu o le komisi sue o le lauri wina o le tula fono o le whainga palota. Lua afisui. E tu ina mai ai whautuanga tala whengai mo le teutewina o le tula fono o le whainga palota. Ona mai ai lea o suis fono sa mai o la tau finngalo il nei mtanga albenga. Ase abano lele lau whionga fontalai fia whai eni mana ongo nei tu malo a ana lofi ni mertasi. Mo le ai le anganga whaftai lau whionga le Ministerial tupe. Whaftai le vai mamao. Fontalai. Ia, mai tau atu lo whionga le Minister, ia olo tu lai mai whau la vea, ia la alafo atu le avanoia whasale le angatop. Haftai tele lau whionga mo le avanoa, te fwoi lau whionga le Minister. Faamasinoga me se foi whainga parota mo forsanga ma manino mani matango fie. Le haftai fwoi lewa e tano tonu mai atulanga leo le walua ino tofi le tu malo. E pa wale vaenga mon muri leo to e maua tu lau saunuanga. O lewa e le komiti lea e wa ia tua oe whainga parota lu olo lima. Awa e se maile o lewa e whai unga ta oto e lumo o kabinete i komiti lea, i komisi le wei whautuanga vai lua i tu malo lea fe la vea tu ai masimatu i tu malo. Sa pari i masa tu la fai. O le sili la ofionga. I te o te whai i komiti lea tu fu i te o to e se fose la tu whautuanga. Rata polenga na a whapea e whatu maua e perfa e ngua leo le komisi mua mua. Ia, whaftai la pule lea. Whaloalo whaftai. Malo whaftai, ia olo tulai mai fwoi whau la vea. Vai maunga wha, tulai mai sauna. Whaftai tirero o whionga mo le avanoa. Whaftai fwoi mo le saunoanga malmalama le whionga le Minister. Ia, o le ala le tūlai lau whionga. Whaftai tirero tu ina mai le li poti ale official commissioner of whainga palota. Ta uaio whamaumaunga ia ua moli mai lato li poti. Le whaafisiri lau whionga no le sa no leo mai ato fia le komiti o tua oi. E walu maasina le na ua sa no le whaatino le lato ngaluenga. Ia o le lalana o le tūlai lau whionga. O le mtawha iau o le komisi o whainga palota. Ia ele awa ina e lau puata whainga o le mtawha iau e li poti kabineta. O le atungalunga le neitu malo. Ine meane o mai ale walu maasina. Ai ele i o mai le whaasolonga le matu i tu malo. Po le liulonga le komiti o tua oi. E a fifio mai sui i tu malo manu. E folasia lo rato tarasanga le komiti o tua oi. Pe tutusa lo rato i liulonga ma le komisi o sue waita amilo i tua ia. Komisi o sue whainga palota lo fionga le whaafside ma le whalol. Malo whaftai, sa noa ia la whatu lau whionga le Minister, whawolo sauna. Malo whaftai. O le komisi o whainga palota lea na numanai, lea sa taruai. I lea toi whaangai ngā le taiminei. Na whaatonu atu me whai, e sa me woa ngā i ai whai. I lea lango inga le whai malo, mea lau kia kuai mangingo. E leo koe whangainga. Lea ngā umma kofi a ngafi o komisi o whainga paloka.
e koe ilo inonga kula fongo o whainga paloka. Wai kele kula fongo ele maka ngofie. Lewo ko sila yo markai mingei. Ai fai Faamasinoga. Nala ngang koe kofia ai ko mikiranga. E o ia. Ele si ngai sila fia ngai ku. E kula fongo fa balbalea fa pea. Le ainga ngule ngofo ngule fai bonkanga. Ai aver sui. Le maka ngofie ia kuranga. Le la wo fili ko misida. Ba ai ko ale me kang fai. Ave ese ia kulanga. Fa pea. Ese ia kula fongo fa pea. Ele ainga ngule ngofo. Ai aver sui fai pule. Al maokalea mi kongu mar fa maongi mal alofa. La kanga venga ko fa fonga mai. Au wangi se ser ko fai ungal maokalea. Fai le mi kongu le kua. Molo ko sila fia lai pula fa pe fonga le kua ya ke ko Faamasinoga. Au la ko kisasi ai ma ko fa kamala ai. Ala sila le kua. O se kalinga la wo fonga. Ai la fo mai lo fingalo. Kau ko mai lo finga o le ai soi fuor ko inga kau ko mai. Ala soi fuor. Vele va kai. Ya. Mali fingalo le o lo tu la ya tu tai malo, sa no la o fio al pandi. Ina nei pese fatu sesi. Awal fa polea. Ona na. Ya lo mea. Betulanga lo ia. Na wala umal committee fo le afio mai tala mai au. Ono nele tu. Aile amataina le ngalu ngal committee le. E te tau na lato sila fia lele meolo oto ele fina ngalo. Ka peneta male malo. Male meolo iele lima taitaina ele komsina o whainga palota. Wa atato wone le telefasero pito. Ele fato a Paulo sa committee o fai. Me levantato sau mai in history o malol paloka fai komisi. Ya nei fesu ia ingom oka. Ua matua i tu la i el tu la fono whainga palota. Wa tele ai mau fa fitau. Di vai o mai atato te mini. Iwa masina talu na umal whainga palota tele tato. La toi whainga palota top. Toi whai unga top. Lelo lo mais whainga palota e rua. O a whela la umai nei. Wa tatau o na whai ai inga. Whaamuta o malol palota. Whai ni ai inga whaamuta loa. Tulou lava le tau sisia le upu le o le sori ngā tula fono. Ai fua le whai unga. I runga le te leo le afianga. O le tau. Te muso e tau atu le whai unga. Tulou lava. E leo sa whai i le sa veam sui parimia. Mana fionga atu e lupe. Au tau vai le unga le wha solo te mini. Fua ne o tau. Le mamafa, ma le wha salanga, se lau lima suta la. Ai ave ese ele na fo, ave ese sui parimia. Oka. E ngonga. A fai la mamafa le Faamasinoga. Sili atu na mamafa le parimia. Aisa. Uma tato fatau to. Uma na fa e le fai pule, uma na fa e Ministerial, uma na fa e sui parimia. Awa fianga la u to tato tu aisio na fo. Te lau lima sfulta la. Te le fisiringia le fai unga. Langa la wai lumo le Faamasinoga le fai unga let it be. Manunga na lensa no atu ai le fionga le Ministerial. To e firita nganga le leile committee. Ma ave ele tu ala lo cabinet. Ia wa umana fata tia ia sa mo fa la sanga al fainga malo. O mo fon fata tia ia sa mo tu malo le utilo tilo ele malo aisha. Ele fainga fiele ve sengo tofio sale. No le ato pure le mot. A mai le va tu isanga ia se feso tainga fa la nganu fa tu masanga male alte. Le lai fo te mine nei pensao no fo de suio o la va o fa fo ile mamalu o tu malo fa le nganu ile fa le nganu au mai tu malo le safa nei vai mo ngatasi lua tolu fa le ata tasi lua tolu fa tu lo lava le pai o sa molo afio mai tala mai au ina o sai tia ile la to ia te tau na na palota ele me fa ina o le palota. Aola na fono tu lau lava lau fionga li tō whare ngā matua. A fono li kua matua malona i tū malo. E re ma whai e tangata nei no maiso sofa le fono tangara nu. A fono foi lau wa. E re ma whai e le isano maiso sofa le no whanga o.
Leo ta pena ai le no foa tu taulanga mo mai maunga ma faleata e hanga i tonu ala tangata nei sa o loto i la tou i no foanga nu ule ma vai tu lau lava ai faalenga nu wai tu malo lo wai tu manga faali tu malo ia wata te pole o le tasi le na mafu anga na manatu ai le cabinet la fata tia le term of reference ina ia lima ta ina le ia la to ngaluenga ina wala nei tupulu mele o tu ma ai ma ya au ono mai lo lema tu lo lava le committee le ulanga le wa e forsi le mot committee le na umanei ya e se me tasi o lato fautuanga na fa nga parliament dai ma se mea ono le mela na ai la fa mai fa tu tuanga o le meu tu sia damla o tu sia lava ina nei te wo vai atu e por vale nei te wo misi lo va amale man fa mo fa pena fo ile no fo fa le vai mongo man no fo fa le ata ata mai o man fa lo i mar committee ma ave ia il fautu angal cabinet ile mea nga ile la tongal ben man nga fa lo Malo, faftai a soson mai lo fiong te te malo ya tu leva no lo fiong al minsta fa wo lo sa no. Faftai no fiong al Fesolai. Faftai foi sa no le fiong al tai o malo ye fa pula misi vaengo o lau forsanga. No mai le sumatu no fiong al minsta o tupe tele tautai o le vasa. Iei tautai o le taito o malfisanga o matangi. Iei tautai o le ave pe atu le au i vasa. Ai le Saunoanga. fa wa wina saunoanga ya ele tofia we vai rupeina saunoanga lo fiong al minsta. Ta loi o tatu o mai foi malo longa o tau foi fai se fa sin nga manos. O le a fa wa lo fo le sanga manino ma le matango fi. Pe tato foi mai malo longa o le fiafi o te fasisilato fatatia ese ta urmanga al fono au fai tu la fono mo lana malo longa fa fiafi o te fasisilato o to e amatalia nei ta urmanga al fono au fai tu la fono e fatatia ese ta urmanga al fono au fai tu la fono mo le malo longa o lo sau no tari foi tau le fionga le Ministerial Faamasinoga Apulu nga tau Faamasinoga ia o te tāparo fionga mo te whao ino lau saunoanga. Ponga fono. Ia, o le tu lai mai whao la vea, whale atu tolu, ia se tu atu lea wano. Tai lewa, lau fionga mani mtanga luenga hoi, o ale tau singa hui vai peo, sui mamaru al Parliamentary mani. A tō ngā lue o ale tātou sunga fono, a malo whaftai. Ia si vang pupu alea, lau fionga le Ministerial, whaftai, mis hoi le, soswane mai ele. Tai el malo. O le komisi lea, tō fo i o komisi lea whai e tau sanga umo pia mai a palota. Mai o le tala sa tātou masana whai. Alang wha le kong komisi, o ngā le kere ku i eiga kang hor paloka. Whai inga. Ia ngā mai lea kam whai a mi milo le. Ia le lipoki. Whai o le komisi lea whai karo ingi. Ia kukua i ngā o kangaka e le iogi paloka. Ko foi tangata tata mai fai fai longa maulunga leva nga luen malo e a malila ko lipoki ia nga usa un e me se men fa ngai al mela le fi si de ko ila ufion le o pasia le komisfo ia pe mo singa va ngosi ma ko kilo yai e pe o ma ko lalo ia pe ama fai fa lo inga finalo le ila ufion ngai ia se come su ma ia vai fatino ia wali kai o mai lisi finga palok o al mela vale le que nga vesika ko wa e ko i o mel ka komiki e ko i o mel palming ngi mea ia mal fa la faftai ia malo faftai sa no de sui ia tu na melo fiong al minsta Malo faftai no fiong al Fesolai. Leo faftai atu sui o falata a warta usinga al fono ni vai ngale aso mele faftai tele lava ua maua foi malos e fa wa wela unga anga go merkas lau falata numero 2 sa ta fe pasia i an le la fa me lau so no
na o ia sui ele sa fala bila ale wa fala bila le da sonde mele sa de tauna e tu mai ai mo le fa ma mo le yo tu la ma le komisi o su e to fia I lalo le tu la fono komisi o su o lanam ta fa yoi au tu o le lauliwina o le tu la fono o fainga palota I le lua se fulu ma le iwa lua afe se fulu iwa o le komiti o le tua oi o le komiti o le tua oi e to fia I lalo le fuai uputolu o le tu la fono I tu malo palota lua afe su iwa o lanam ta fa yoi au tu o le ilo ina o le tua oi o tu malo palota o le ngalubenga le komisi suesue ma le komiti o tua oi e whaatino I tutonu o le walu masina o na tui na mai lea I le palemene I lana li poti mo le teuteu inga tarwhia ngai I le tula fono o le whainga palota ma le tula fono I tu malo palota ia o le talina toi whamamlama atili lea o le vaenga lea I le komisi whainga palota ma le komiti o le whainga palota Lawa fionga le Minister. Pea na whai atu tara le tainu o sola. Tele tautai o le wasa. Me iai tautai o le taitoa ma le fisanga matangi. E iai tautai o le ave pe atu le au I le sa. Nā le wingo ia tala. O ea o le tautai. Tautai o le wasa. Ne au o le whaasoa matanga venga le malo. Wa tofu foi le ia masiang ngongo. E whaasoa soa a wale atina ina o le tumano. O matanga le venga. Pe mele ipu na tai vale. A o inga mange ele inga fo. Ne aia se kaukai ele fia kofo iai. E whape na la ngona o matanga le venga le malo. Le au wa tofu le ia. Male vai ngā tupe whaasoa soa, a wale atina inore, o le tātou malo. Mea lea whaafitai tele, na wa whionga Ministerial, ma le Ministerial au lango, male ma malo le mtanga le venga o tupe. Whaafitai tele, malo le pule, wa au na wa ai le luafe ma le fitu. A wale wha moe moe ne le tala le tupe. Mea lea, na tua lango ina lo utu malo, le tala le tupe, o le neitau sanga. No mai leo se tala ni be la fionga de Minister tina mata mai dai wa tai tele mo poloket tai mili nei a fo le 2 miliona dea ma le fanga ina o tamaiti li tausan fo tai mili nei wa to talo tor fai kor kamu kor kapiska mako pi pi soko mbia pena ma foi sa kapenga le kumalonge wa kapenga le kumalonge a wa fanga ina wa fa na e pe ia ngiso o sui a le leinga kausi mai ka ko whangau kenyo like e leise wha mako ko o iai ma fu anga nga wa kapenga ile kumalonge ele o ngofo le kumalo mele boli mai le anga fa ka le kumalo ila wa fionga le minska o ka ko milion le wa ka penga iai moli ak le anga fa tai ma ele ai fu se me ko kansa ile ngai kumalo le 2 milion le la fu ako me o manga fa kingo alo ku malo mo kulanga fa pe be le fa kai tele la wa fionga le Minister fa kwanga tengo kangi mai ale lua fe markas isa palau e ko fuli ai palpala inga ia le leile ko ngo fa la au inga ia awalo ku malo au le me ku ai la fa kwanga ka ku mai ya kan fa por ko lu va au ka ngut pas il makeki e mai e ka mako ku kama ka pisi mau ke so so fala o ka ku ai la ku la ko kalo la o fenga miska ai ai se pala o le ko ko malos mai male ku malo ka ngofa uma fai a ka kalo aku nga ta o ka kalo foi la o fenga i se va fa ngo ko ku malo se ke manga mi ngi va la poa e fiel ka we mo fai lo ku malo fa ka inga alu e fa ngo ko le mo masin ngai ya labor ka mau ai ya awalo ku malo ile ko sa ini ile ko kangi mai le kako penga malo awan ku al ku langa la o fio ngal miska yang ka kala ngo ngafi me la la mo ba ya o ka kala aku dia amol mole la o fio ngal miska ya foi mai le skala o ma o ngai ku malo ai fio mo mole le nganga fa fitai le fio le fon te like
Ya, Maria Fenor Ministerial tu la ya tu le fionga le tai le tuangai. Sa no lo fionga. E te whamalo atu le whionga le Ministerial le saunoanga mātango fie. Pea e malutua. E le Ministerial le awhe iwa se lau iwa. Na mua e a whakale e wala. O lautu malo. O wala ngā lua ratua I tai e tau iuta. E le Minister o ngā lua ngai na teimi. O whaipule le te maitai o Viskota. Ia. E ri lewana o toi asia le tau awala. Hala te mai nei. O le kele I o mela I le whakoa. O laula whautuanga. Se ko anga whau ngā le leile kele o tia le ngel malo. Nā lu tautu malo. O no tautu malo le tu malo mua whakare wala. Ai le whatu ali le. Malo sa no e whamanatu lau fionga te tai le tuangai ia. Tua wano lau fionga le Minister? Na wa fionga le tai o le tuangai. Leo ke mangkua. Kei minga. Aka penga ile wala ngā lue la wala le al makongu. Ai peka yangi. Ia wali liu lunga le whainga malo. Lea whaka ile mako wala le. Mele whafkai ila wa fionga mo ngā kaimi. I lo kulai mai. Pau leo mea o ngā la wa fionga palibia. O lo iei kongo le mako wa fionga. Mele whafkai kele. Whafkai ila wa fionga le kai. O le kuangai. Lea au ke I loa lei. Loa lofa ia whaleasi. Lea ngā whai ai. Ia mako wala. Ia sei tu lai mai le fionga te tai le tuangai. O le Minister lea sa ia le teimi lea. O le Minister o ngā luanga. Kasi la lea mea le Minister ngā se. O wha mōmore ngolong ko lua. Ia, malo. Ia o vaila awa o ngā alfa ia matatu toto e fia. Ia tu atu la onua lo fionga le Minister. Whaftai. E se lo fia le. Pea tu lai mai le fionga le taitai. Awa e mawai manatu, mawai la ngona. Mo le taimi nei. O mon koe sua ko ma le awale ki la wala nga. E leo koe ei lasi awala le lau kaimi. Me le whafkai tele la wa fionga. O ngā liu mai la ia e. La fionga ia Bui Nelson. Le awa whamawai alo ia wa uma foi langa lwenga sanga lua e le official Faamasinoga. Ai avea ia lo leo e mamoli a kwai le anganga o whafkai kele la wa fionga. Le li Faamasino. Usalo sili ma le luas fulu mankupu, luas fulu wango kausango e ngalue. Ili maoka lea. Fai ai la mio kongu ma whamaongi ma le alofa I kangaka. Me le whafkai kele lava. Waloa foi lo soifua e ngalue. Ia le mako kakalo, ianga le lei le tua. Ia auku pupu inga pea fulu sanga ula o arko fai la wafionga le li Faamasino. Ia wa lou wala awinga e se isi mkanga venga le malo. Me le whafkai kele lava. Whafkai le lofa, whafkai le anga lei. Ia, mwhapele o skala I la wafionga whangutarai. Ia, uma fo imanga ongoring I kumalo. Ai lo I kumalo, moli aku o lo fanga. Paia ia inga mkapau. E fiole, sa orga kongula o fionga mailo. Sa kuala markaulangi mkamaiku marmangafa. Ia whapea alo kuia anga kamalangi whafkai kele lau kukapoinga. Wa ula au kouawanga. Lima mamae whai o kowhiau. Mele whafkai kele. Heu yang kako sa varfo ngā waiska kaimingei. Ua whakasi lea kua mauko. Mele whafkai kele a. Leo kei leo kai au. E musa ai lisi kako ngarubenga whainga o whalea onga. Ia leo kai au musa ai. Ai mani lie. O kai au. Ia o kele a bango wako. O le iai fuafuanga le malo le aso a kai au le a fionga le li Faamasino. E whamaro lua kufai o kou e mangkuar whai pule mo le aso a kai au. Ia ang leile tu e lau a fionga, whangaftalai. Ia whapea lau a fionga le li Parliamentary. Ia leu televivi atu pe o te selu atu lau a fionga. O lau taimi nei. O e o le valo anga le atua na tō fia te wa aia Samoa mo le nei vai tau. A wā leu pumoni. Fast food tau sanga tai e mose le nuu mwale. Malanga I sala elu. Tele whait. Tele whawhitau rin tup.
foi mai mo se lunga le talu tatalo o sa sui me o fai tangata o tapua ia tua na fau ale so on lawa fionga na bala wina le tua e te taita ia sa moa mo le vai tau e fa vaula no foinga o le opula al Ministerial Faamasinoga e fa vau ya manu ia tele le aso